iz Amerike. Drugo, jedan podatak koji iznio Dimitrije Tucović, to je veoma važan podatak kojeg više niko u Srbiji ne spominje. Ja moram da ga spomenem jer on u svojim dijelima govori šta se to radilo na teritoriji gdje su živjeli Albanci i Turci. Na teritoriji postoji jedan podatak da je 950 najviđenijih ljudi. Znači, viđen čovjek je kod nas bio ranije pismen čovjek i tako dalje, bogat normalno i sve to. Znači, najviđeniji, najpismenijih ljudi su za jedan dan glave su im poskidane samo na teritoriji Sjeničke visoravni. Vršen je genocid. Ne može, Srbi mogu smatrati da je to njihovo oslobođenje, ali se ja pitam, ako oni poslije njihovog prolaska, njihove vojske, pola stanovništva nestane sa te teritorije, pa šta su oni oslobodili? Ako im teritorije ostanu prazne. Mislim da je to isto tako kao što se desio najzadnji genocid, jedan od najvećih genocida koji je 1912. urađen na toj teritoriji. Mi smo imali malo spasa poslije dolaska Austro-Ugara od 14. do 19. jer ja posjedujem jedan podatak koji kaže da su od 14. godine do 19. na teritoriji Sandžaka ubijena samo 2 čovjeka. A za prvi Balkanski rat 12. godine, eto, izneo sam vam jedan podatak gore u Sjenici, u Novom Pazaru gdje je vojska Srbije napadala Novi Pazar, tad je ubijeno 750 mladića iz Novog Pazara. Neki historičari kažu da je vojska marširala, da nikoga nije dirala i tako dalje. Međutim, baš dokumenti o tome ne govore tako. Govori o mnogo popaljenih kuća, govori o mnogo poubijanog stanovništva na ovoj teritoriji. Tako da mnogo se mora istraživati. Bošnjaci, naročito mladi, mnogo moraju raditi na tome jer dolaskom Austro-Ugara za te 4 godine počela je izgradnja. Prvi put se spajaju putno Novi Pazar, Tutin i Rožaje, takozvana stara švapska džada. Do tada ti gradovi nisu bili spojeni putno uopšte, nego se išlo kozijim stazama kao i uvijek što se je išlo. Počelo je školstvo da deluje. Austro-Ugarska je dovodila Bošnjake iz Bosne za učitelje i tako dalje. Počeo je da se piše oba dva pisma, i latinica i ćirilica, i plus naše staro pismo Hemijado koje je bilo prilagođeno našem jeziku, na arapskim slovima i tako dalje. Mi smo jedinstven narod, mi smo u jednom trenutku pisali po 3-4 pisma. U nekom 16. 17. stoljeću historija beleži 70% ženske populacije je bilo pismeno. I to je neosporno. Znači, moramo poraditi sada, vrijeme je došlo da poradimo, da ponovo mi dođemo na onu stepenicu gdje smo nekad bili, a nekad, eto, pa naše paše su vladale u tom Osmanlijskom carstvu. Gospodine Aličković, ja vam se zahvaljujem što ste bili gost naše emisije. Hvala i vama, bilo mi je veoma drago.